usubuyelele kumnyaka wawo lolomdalisi utawusebenza njani. Sisithandeka masikhuluma ngale last kick off edying horse dadewethu. Ngithola i-audio engivile lokuthi bathi iyatrenda vele. Labantu labakhuluma lapha uyeva ukuthi lento ngathi yakhiwe le. Ngoba angeke uthi uxoxa indzaba bese sobala onke amagama ebantu within a minute. Kusho kona kusiloko kunalokubhekiwe la. Shukuthi kunemanga lata uhamba vele dadewethu la kule struggle njengoba sesiyowina. Phela eZulu wenda njani nje wena ukhohlwa phela ngoba utawukhumbula kusukela nje sakhula mina ngicanje kubekisa ngetinto nebetendeka sisebantwana ngoba ngesikhathi umntwana udlala lapha bonganakile ukuthi lento loyidlalayo impilo mbambo utadibana nayo ngisebuthaleni. Utawukhumbula phela eZulu ukuthi bekuthiwa mangabe wena usime kwakho lokumnanzi ngebreak eklasini kwavela ingwele engathi shu sitawuvele sibite ligama lakho sisapotane naloku singanasiqiniseko nalala abanye bamemethela lokho ukuthi nje ngathi sokumemetile ngeke phela uzume ezibanibani bengisho Zulu ukuthi phela vele nepolitiki njengaloku sisebenza nje politiki ingcolile Zulu ingcolile. Ingcole kulaba esebentela ukuthi kube kuhle ingcole nakulaba sebentela kuthi ngaphumelele ngoba laba labafuna ukuthi kube kuhle unetinto labatadenda kuze lona lokumela ngavumeleli vela ngaphumeleli noma ngabe letinto setingiletimatima kanjani lokufaka ekhathi nje letinye izinto lesitibonile tendeke emzabalazweni bengeke ngibe solo ngibala kakhulu sonke sibonile kanti konke lokho bekwentela ukuthi kuphumelele eMaswati. Ngamane kukwentiwe kona lokho lokuthi kuphumelele eMaswati kangangoba naye lona lokuliwa naye utayenda noma ngayini ukuthi thina siMaswati lesithi asekasikhweshele sitibone siphambane sodwana azacashe nebantu uphumile namanye ama-process wabonile Zulu kushiwo ukuthi 50 rand umuntu lotawupita abantu abayentwaleni kubantu labanjani njani tonke leto leto bekuthi inkomba de kokuthi kunetive kuphekwayo nyalo sivumelene sasho siMaswati ukuthi kuyafana uyaye esibayeni awuyi lendlanzana lakhe yena lalibhadalako litawupitana niye ne-international media itawubona lona lelo dlanzana lesithi eMaswati bekugcwele ukuthi emfulu kanti eMaswati sibili intumba selele emakhaya. So mina nje angiphuki ukuthi leyo audio leyo yakhiwe nekokuthi kusetinento etokwakhiwa lokunye namhla siyakubanga sikubanga ngoba vele kwakhiwe kude phela impi yeZulu impi yokuthi wena uhleli uyaqanqwathwa nje inhloko ima kuyimbi lenjengalena ukuthi khwesha na uyasinga ukuthi ngisuka ngiphi suka ngephi ubusibete so ngaleyo ndlela leyo kunemlonga kudonsa ukudonsa kushaya bhozo na ushaya bhozo utawukokola umfuqa athi qungale. So asiphuki izinezulu ufuna nje kuhlakaniphe kulalelwane kube nalama-alliances ngoba ngisolo mina ngiyasho siyengana ngayo unity ngeke azaphuma but asibe ne-common enemy kuthiwani noma singabaditha kanganani thine nawe kuma sitha sethu sisinye thine nawe sitawubambana ngoba lesitha ngoba sho silesitha sisigqilata bubili uyakubona. Okay. Akusho ukuthi mina nawe sesiyavana ngoba vele ngeke size sivane thine nawe lenyama lesiyibanga kosola sikayihlephuli sitawubuye-ke siyibona kwenyalo sithi qumbe phasi nawe uyofuna kusebuka le nyama sobabili ngona siyokhipha yena kuqala ngoba usitha akafuni ukugamulela mina akafuni ukugamulela wena ngcono simsuse ngoba thina siyavumelana ukuthi sitawubuya sigamulelana. So vele ikushona-ke lokho thina nawe sibambisene ngoba sisherisha igoli linye ngci mangabe utawuthi sihagane sicabuzane ngeke kusebenze Zulu. Maswati lamahle lokhu sikukhulunyiswa ukuthi edingeni letinto bomangolole sebazama kudenda manje kunivunga bese
khohlwa nekuthi nibukephi lapha labanye baze baphele amandla lento ngathi ayikho le ikhona lento futhi sekutawenteka nethi ngoba vele kuthiwa nasekukusa kuba mnyama kakhulu bakha ama-account ma-fake account ma uthi yabuka ubone nokuthi phela le account lena i-fake nebakithi umlaleli uyashaya ngathi lokuthi ufuna kuyilobola yini ngoba ngiyabona lapha soloti yabhanyada etincingo kodwa nje kule level lesesikuyo umlaleli be rest assured ukuthi sesikulenye level lapha nemgciladi sangabaleka noma kunini kodwa nje nakathi uyabuka ubona ngathi hayi basala athi hayi bese ngicishe ngithi ngiyahamba kathi kusasesoti yasebenza timvotami manje ke mlaleli le level lesesikuyo lapha ilevel kusibomangololo baphume ngebunendi bakhe ama-account basitfuke baze bafake nema-leaders ethu bawakhe labanye banemnyoninco lobungenhla mlaleli ungazi uthatheke wena nje mawubona ipost ubona ukuthi hayi lona ngumangololo just let go of it, don't even comment because commenting you'll be spending your megabytes and your energy. Don't comment, just let it go. Qhubeke ubuke ukuthi bathini bozweli, bathini bozulu, bathini bomamba, bathini bomzomba, bathini bo Swati Newsweek, bathini bo Breaking News Swaziland. Kodwa mlaleli khona into ofuna kusho lebakithi solo yashaya. Unjani Zulu? Siyaphila my leader usemoyeni. Hayi ngiyabonga Zulu Nkosi yami. Hey. Just kick off a dying horse Zulu. Hayi. Ngicela ngingatisho Zulu mani. Awuzulu makeba. Awukuthi amathotha. Zulu maphiyalo. Amathotha. Zulu bafofes. Zulu hayi Zulu mani yathi ngiyajabula namagama labasho sisithandeka mani yathi ngilenza la yena manzulu mani. Yabona izulu hayi ngoba mhlawumbe khona icembu lengisupporta wona Zulu but the problem lesinalo thini sikahle manzulu njengoba ubona nje sike saya lapha ku-US Embassy isihlangene manje ezolo i-problem lecembu lelikhona leli mani leseliswa leli cembu lethide lelibhizi liphikisa lona bese sifike lokho Zulu kuliciniso lokho singelicembu lethide leliswa leli cembu lethide ngoba mhlawumbe lokubona isithuba balandzele abazide lokho Zulu kusifuyise emuva hayi ngoba ngikusupporta lokho noma mhlawumbe khona isicembu ngisupporta ngokuthi nje kuliciniso lokho Zulu asayi manje mlaleli nangakubuta nje ngithi mina indzaba ningabambeleli kuleli cembu lenibona ngathi lenta kona ngichubekele phambili indzaba ningakweni lokho phela sekunjalo manje kepha egcineni kumele ukhumbule phela Zulu le cembu lelo balukhona balandzele abazide manje sesiyadileya sekumele kwente i-process lethide lekumele licembu lento i-process lethide lokuze sifike lapha lithole labantu mhlawumbe labangahamfu abantu baseSwatini noma labangetulu kwehamfu yabaseSwatini ngicabanga ukuthi icembu lelo kule process leyo kepha nje leyo nto wena Zulu sidelay i-process lento leyo Zulu into efuna licembu focus on Zulu ifocus ibe khona ihlale khona ifocus ngoba ngicabanga ukuthi umholi wakhona ngiyabona ukuthi ufocus noma khuluma manje balakhuluma straight forward uyabo ngoba yaZulu manje into lesekhona sekhona lokushwashukana lokwenda ukuthi njengoba ngishilo kusekuqaleni asiya i-US Embassy besihlangene Zulu beku-right kwasefuna icembu lethide ngokuthi mhlawumbe libonana ukuthi ingasendeke kanjani mina entendeka ngayo la lithatha abantu base kuba khona icembu liphikisayo lokho ezulu lento lentekile lokho eSouth Africa i-ANC ne-IFP ngicabanga ukuthi kukwakubona lokho IFP i-ANC yaliswana nebantu lena kepha namuhla manje bekulisana kubantu abaningi labamnyama bona into lengekho kepha namuhla licembu lethu IFP ayikho opposition party ngibona bona ukuthi agcina siyenteka nje eSwatini alikho opposition party mhlawumbe nakubona number 5 ngendlela engakho esikhundleni sokulwela umzabalazo legciselwe icembu lelibulo ukuthi mhlawumbe lawuphumelela kule nto lena kule siyathu lesimphula kuleyo ngoba mhlawumbe sisithandela ngendlela abakhulumayo ngiyayisupport futhi kuleyo lezo siyabonga kakhulu my leader ya uyafakaza nje umlaleli nebakithi sisithandeka
uyeva lapha umlaleli usho yona ngiyabona lapha abantu sebasenda nema-voice message sengisaba nekwadlala ngikawalaleli ngoba uyawuthuka lapha sebakhuluma letinye letinkulu lapha sengibafake emoyeni athi yabona ke Zulu sowusifakile lapha thina sisendela wena ngiyaba ngifakela nang-live ngoba ngiyawusuke ngidlala mina ngithi ngifakaza kuleli hlelo ethathe wethu lobo umgcoka bekufocusa kule struggle mhlawumbe kuyawufuna sibatshele emaswati uthinza indzaba bhuti la uthi kuke kwenteka nala eSouth Africa kuke kwenteka kwaba opposana baya kuphi kodwa ekugcineni into bebayathi ukuthi sibuke lapha mhlawumbe kumgcoka lokho thathe wethu umcoka kakhulu phela lokho yezulu ngoba mina ngingathandi futhi uma ngikhuluma ngize ngigcizelele ngoba kugcizelela kwami bese kuba nelilakani ungathi sengiyana phela ezulu asilungisa abantwana simaswati banade nje sibadala sinebantwana sibadotha sinko bonke siyasebenza sinetimali labanye baza amadonate imali masebenza empilweni usebenzela ukuthi uphumelele angithi uma uvuka nje kuseni uvukela ukuthi uyosebenza umele kuthi makuphela inyanga uhola imali yakho futhi bangakuholeli ubatshela fe ukuthi ngisani kumkaphana usuthi-ke wena sesisebenze kangaka simaswati sibambisana sonke sisebenza uvungaze uthi wena sekukhona la ungenwa khona sigweba awusakhona sekufuna umjikile sofuna kutoshisha idanathi isigweba sakho hamba uthathe spade uthathe-ke isigweba sakho ushiyele ubuye naso ekutose njedo ngoba ngeke phela simaswati full nation sigcilade indoda yinye nemndeni wayo ngokuthi siyahluleka ukuthi sitimelele sibe badala kubhadlele tinhloko kuyekele lokumfanana kubangwe tinto ungathi asadi sendani uma ngabe umuntu simbone kulo msebenzi ukuthi ungathi unekudlala umosha isikhathi asekakunala macembu alamaphathi asekakwende kube ngumsebenzi lolula nje ukuthi umuntu ashushumele ngalaceleni ngoba ungathi uyadlala uyasonela kwesibili kudamalele ngoba thina sinandzaba ukuthi bani uphakeme kakhulu bani ungaphasi kakhulu sinendzaba nanaliya liguli naliya lilapha phambili ngoba lo muntu nje onke lamalanga umabona kuyishwana kwenziwa nje silingisa abantwana bagubhate ibhubhulumu ukude into lesitawuya kuyo ngoba ngiko naloku aqhubeka adlata imali aqhubeka atitshela ukuthi umthi wakho usasebenza akhipha abantu boloya abantu kukhishwa tinkulumo tetinkabile etingekho bochakantu bahola timali letekudala bomaphalala badla imali yamahalaha nebafati bakhe labam-20 bekuthi kusho njalo lapha ephepheni ejathi konje okusho ukuthi thina sinemaswati sesihleli phasi sivumela lokulima lokungaka siyipopulation lehola abantu abangidlanzana basicaphathe basiqwanqwathe etinhloko keja kusasa umntwana uma ungathi nje ukhuluma naye athi Zulu awungiyekele utawuthi bongihlonipha ngimdzala akuhlonipha wendani nje lokudala bakubukombani ngalokuthi ulwe la ku-social media nilwe nibadala niphikisane lide nikokuthi wena uyeliswa ukuthi Zulu sowuthite lokhu bantu bakufa abana nawe lokungasita phela emaswati ngoba hayi ukuthi bamuva ngoba bamthanza kakhulu bamvisha kunokuthi ukhuluma lokubhadla sukuma-ke nawe ukhuluma ekubhadla sitokufa bese uthi bothambeka mabakhuluma bafeva abantwana akunakufeva la asithanzani la asingenani la siyasebenza asinama-celebrity la asinandzaba nawe noma utala kurithini noma liqalelo lakho licamuka khona la sithi sasisafuni ukuba bakhona thina singenelani noma ngakuchama igolide lokusalako lesikwatiko kunye nayena lelo sifuna kumkhipha ushidaba shiye sanhlanga akuthiya shidaba kusalela kugalwele asukuma geze etandla usubese lona sothatha ungathi usilwa nemuntu longathinti igolide nengwenye yafa lokuyithotsharisha tilwane lapha emfuleni nenibhubesi nalo liyapha lokhu kuthiwa i-king of the jungle babe mamba sorry mani ngufake nalomnye umuntu lapha
hey le mbokotho lena iyasimisa babamba kunento lengifuna singayikhohlwa babe kunamthandeni honorable Mthandeni ina honorable Bacede labase Stocksini bangene because banalenhlithiyo yemaswati bebanako konke lebo bangakwenda banawo amabhizinisi bahola kahle kodwa bathi angeke si-enjoye lokubantu bakithi basahlupheka uke wabake bakhuluma amagama bale Stocksini bathi madoda sesithembe nini la ngaphandle thina la ngekhathi mandla sinawo kodwa nini lengaphandle ngile nemandla kusikhipha uthini babe mamba yini message lokuyibiketa amaswati onke sibadoda laboshiwa kungasibo kuphela babamba banyenti lababoshiwa baboshelwa kusibe bateleka yini message longayilethe emaswatini wonkana babe kubuyisa le focus kulento lesifunako nje Makeba into lengayitshela emaswati ngevakala Makeba kahle kakhulu baba into lengayicela emaswatini kakhulu engabona ngibo bobacede namthandeni bangajabula kakhulu nabangeva ukuthi emaswati ayimdumbe ayekele kuqheketwa ngulama cellphone athengwe ngumshwadi ukuthi laba bantu ba-interrupt naloku commenta kakhulu la umuntu nabhala into le-negative la akafuneki lalo ufuna athi wothi ngimangololo emaswadi funa athi laba lababhala negative mabangadilanzeli bomangololo labo bayadikhombakalisa so bebangajabula umacede namthandeni ukubona emaswati united I think lokho kabanetha ligunya lelikhulu kubonakala ukuthi inkululeko yona isegazi ngobe lapha phambili nafika inkululeko emaswati nakacepuka manje atawubulalana phambili umathi ubuhlungu nasekawubulalana emaswati ngobe labanye batawubuka emva kuthiwa bekangcono maqwathi asifuni ke thina kuthiwa bekangcono maqwathi lelo nje asifuni maqwathi nakahamba makafe afe nyanga phinze igama lakhe livele but labantu abenda lokhu manje lamalida ungathi angakhombisa tshintshe fundisi nabaprofeti mabathandazele namalida awuthi amalida ilida lenenhlito lebheke eceleni makavele aphinze amawe futhi lamalida kwathi ukuthi asinofaka abantu abarong phaphambe ngobe uNkulunkulu unendlela yokukhombisa nawufuna lutho uNkulunkulu ukhombisa ngemasayi emasayini kufuna emaswati awanothise lamasayini ukuthi onke lamalida lakhombakalisako makathathwe inothi kuthiwe lamalida lawo makawabambe emaposition lasethu ngobe andajena nje kubangwa lamaposition uyawufaka umuntu lo-wrong phaya sifune maqwatha back asifune amaswati aphuke mabheka athi maqwatha bekangcono uyathi usakhuluma indzaba yekukhomenta kanti labo admin balama page edemocracy bayi-approve njani vele into lebhalwe ngumangololo mhlawumbe sekungafuna sisibuyele emuva kubo bonke bo-admin bemapheji kuthi kanti ni-approve njani ngoba phela before indzaba ingene kufuna nithi approve nangabe kungasinjalo isetheni phela leli page noma abantu bathi bhalela labangakubhala kodwa nje nawu-admin nje isethe leli page ukuthi indzaba before ivele esiveni ayidlule kimi ni-approve ngoba manje siphokulwa ngiceda kubona nje nalomunye lapha entaba kayikhonjwa uceda kufaka imlo and sokuthi bona li-celebrate every now and then wakha ama-video ukushare la emaphejini ebogawuzela followers Duduzi Simelane Duduzi lesibekisa makakho uphokushare la kula mapage ale democracy ni approve njani nebo admin lenzaba le sesithandeka mhlambe bo-admin bayangiva mhlawumbe ukwathi kuyisetha ukuthi uapprove ungangifonela masiphuma la sikhona lokuyilungisa sitihlele tintfo tethu letingenayo kunalomunye ngisherishile leli viki leliphelile kunalomunye bekufuna ngi-interviewe bekakhona emzabalazweni wase-South Africa uyi-artist njethi ingoma lebedidlalwa kusafuna idemocracy e-South Africa dingoma tabo ngiyambita ngithi ngifuna kum-interview ukuthi Zulu idemocracy yenu ilukhuni kunayo ese-South Africa kodwa into lengimangalisa ukuthi nine nilwa nemuntu munye thine besilwa nebantu labaningi into le yenu umzabalazo wenu ube lukhuni ukuthi nine nilwa nodwa nine lenifuna umzabalazo
libese senithungana nodwa uzuthi mina nje bangimemile lapho eSwatini bathi ngicula nitocommemorate ekufa kwebantu ngiyathibuta ukuthi mina yini le mina ngidoyicula ngidoyenjoya ngidon-entertaina ngayo kufe bantu ngoba phela kuthi entertainment lekhona lapho uthi base bangibhalela uyangisherela uyangiforwardela ukuthi buka bathini impendulo yakhe ithi ngiyabonga lokungimema lapha eSwatini kusho kona ukuthi ngiyangithanza kodwa ngibona ngathi angidithanzi ninga-celebrate kanjani kufe bantu eyi wagoba lo muntu lebelami invite uthi ngiyaxolisa mani eyi bengingayiboni ngaleyo ndlela uthi no akufuni uze uyibone ngaleyo ndlela kufe bantu labantu abanabatali bantu abanababhuti bafati abanamadvodza madvodza kanabafati abulewe nina nisabita abantu uzubala tindzaba tema-festivals lakhona all over the country uthi thina la eSouth Africa bongeke nje ukuthi kuliwa uve bathi kune-artist yaseSwatini lethi itocula eSouth Africa bengeke ibuyele emuva kune-artist lesuka kubokhongo ithi itocula nawo ama-artist abokhongo bekathi ukuthi eSouth Africa kuyaliwa nina niyayekela nje mhlawumbe yini le ningayisho sesithandeka kuloko